Geçen uşunda ol 12 jarımlarda su keldi. Su keldi qo'shnam Halik degan bola chiqila deb nima qildi? Zo'rg'a yusib etib qochib chiqdi qo'shnamiz uyiga. Unda duolar teshib suv nima qilib qoplab qo'ygan. Nimalardan og'izib ketdi. Ish bilasiz nima bo'lgan. Dokumentlarni yaxshi yetib olib qoldi. İçine kirgende adamlar. Garantiden ne kıvırıp yapma. Onun dışında bir uyum var. Yendi oluşunda öyle büyüyecek. Ha, kaç öyle görür? Atıklar suyu kirip buraya Ahmet ben böyle muhabbet yaptılar. Evet. Oşunda macir zamanda getirip yeni bir 15-20 metrelik rusla olup iki жағынан tozdu. Bunu arıktın etegin neme olsa bolmuyor ya. Deyip ise bolmuyor ya. Bu 1 metre. Arıştı set çok. Como hakkın ki? Nar bir үйдің иесіне айтып отырмын. Мынау 600 сомдық бір убақы жылдық немесі бар, страховкасы. Ошоны төгіп қойсаңыздар болды. Азыр уже мамлекет мурункудай же узак мөөнөттө суда бербейт, же кайтарылышсыз судаларды бербейт. Только ошо 600 сомдук неме кылып коесуздар. Төгүп коесуздар, страховой компаниялары менен биз уже өзүбүз иштешебиз. Эч кимге күтүлбөс кырсык болду. Аябай узак мөөнөттө жаган жаандын кесепетинен болуп атат. Бүгүнкү кыдыргандын негизинде дагы буга чейин тынбай келип аткан маалыматтардын негизинде дагы биз көрүп атабыз. Аябай көп элдерге ушерп жана үйлөрдү көп суу каптап, кыйынчылыктарды көп жаратыптыр да. Азыркы предварительный эсеп боюнча 658 үйгө чукул мындай суу каптап аябай оор акыбалда турат. Анын ичинен канча үй көчүп кеткен пока белгисиз болуп атат. Бирок ал тууралуу өзгөчө түзүлгөн комиссия өзүнүн ишин алып барып атат. Эң негизгиси бул мен өзүбүздүн жарандарга мындай чакырат элем, өздөрүн үйлөрүн страхование кылыш керек. То есть страховка деген бул канчалык 1 жылдык мөөнөтүн төгүп койсо, ошо ушерттерди восстановление кылып бергенге милдеттүү түрдө ошо акчаларды толуктап берет.